Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agawid ka no, gaya ni Gloria, best friend mo, inton sumaron no alawas, manang Lisa. Best friend mo lang Ay nawaw, si kakit di best friend mo dahi dyan, idi high school ka, saan ka di? Best friend ta idi. Ngam saanan ita ko Kat no close kayo mat iti da ija Gloria idi. Wen ngamin, no iso ti kadwaket na pintasak, idi pa nagriknak. Ay nako. Oray siya mo Kita man no ang kukuyog tayo atalo idi. Kasla iso ti alalay ta. Pudno launay dahi ta, nagkutong pa si Kang. Naimbaglakit din Tadapay ti mayat ang mga lakan kwa na. Kas babaunan ijay abroad iti kas jay alangana. Hay, naku nampay manang Lisa. Kasla di ng tupay ka ba ilang nagtrabaho? Anya manag, tikat katawaan nyo ken ni bakla itay, Lisa, anak ka. Ha? Adayo kayo, ng manginggad ito'y balay, kat mangag ko, ti katawayaw. Ha? Ni Gloria akalugaran tayo, nanang. Iso ti tapik mi itay. Ay, nawaw. An-anwan na kayo ayan ni Gloria. Ay, jak maawatan no apay nga aging gaita, kat idadanas yun jay taaw. Wanda, umapal kayo laang kankwana. At dalaang nalagip mi ni bakla, nanang. Ay Lisa na kaw. Baliwan nyo kumantikas na nga arami jaw. Saan anasaya at nga idadanas yu ti padayo at tao. Aglalo pa ay kat gayam yumot ni Gloria. Ay nananang, uray no nagbalin agayam mi ididay ja Gloria. Saan kami latang agka-level. Anya, day tatipod no nanang. Kitaan nyo man no agkukuyog kami atalo idi. Kat iso ti agropro pa nga alalay mi kin ni George. At dalimabas at tricycle bakla. Huh? Nairupaam ka din no asino tinaglogan. Medyo adayumit ngamin. Iso atyak malasin na sino. Amangan mat no ni Gloria day dyan. Ay nawaw. Imposible ni Gloria dahi dyan. Nagkutong ka nagnisit ni Gloria niya. Amangan no limok magmatang. Dahito ti saan tayo asigurado. Amangan no adumot dun ti tinumtumar ng agas. Tapno laang aglow up. Oh, da kayo adwa. No awan tinasaya at ngay bagayaw. Ha? Agtal na kayo latan. Saan aday ta kumkumpurmi at tao ti mapanyo imarmaritize. Ay nananang, di kay kumamat agsao iti kasta iti sangwanan ti gayem ko Awan lat mangeg ko di Gloria, Gloria, Gloria. Gloria la akanayo na ti mangmangeg kaw. Wano, umapal kayo iti gayem yaw. Iso akasta kayaw. Lisa, agawid akon. Mapan tulaangin ni Jebalay ha? No saan ka busy? Ala, mapan akon. Nakitam day, Jelisa. Talagang awan modo ti bakla gayem mo. Ay, kamaudyanan na, nakaawid akmat langan, tatang. Kumusta nga ite biyahe malakaw? Narabyan ka pa yun na si Mang Bay. Okay lang mat, tatang. Ay nawaw. Apay ka di? Dakil tinagbaliwa malakaw. Ha? Sexy ka may time. San akas ideya nagkuntong ka? Pimudaw ka pa yun aw. Wen tanaanos ti amok ija abroad, tatang. Ay naanak ko. Sigurado mas daw dagiti ka aruba inton makita da ka. Aglalo dagiti gagayim mo. Saan mat siguro, tatang? Ay, sigurado da itanak ko. Ay,
No, mumlaan. No, kasano ti pa nang idadanas daking ka dito. Ay nawaw. Ne, si kamot ti masalaw ko dito'y dalan na nasabet. Sa dino ti papanan nyo? Mapanak gumatang iti asukar, balasang kaw. Apay met akas ta ti panangkita yung ay kanyak na nasabet. Si kakadinday ta Gloria. Ah? Ni nanamat. Katwan, siyak day to'y. Ay nawaw, talaga adakkel tinagbaliwang basang. Daytan sabot tinjay kunada a glow up. Ah? Siguro, nana. Ay na, sigurado ang mabigla ni Lisa no makita na ka. Jak ekspektarang nakastatilangam itang basang. Nasingpat nga min ti amok ija abroad, nana. Sa anak ang ma-stress. Iso siguro ako na yung nag-glow up da tao. Anyati ko nam itayan, nanang. Nasalaw mo ni Gloria di tadalan itay agsapa? Wow, Lisa anak ka. Ay nawaw, no kasta, pudno gayam anagawid. Ay na, nakla atak nga rod idinakita. Kunaklakit din no sa bali ata uti kasangsangaw. Nimat gayam Gloria, nag-glow up si ka. Anyati kayat masawan na ng saan matan anak ko taong, kan saan unay anangisit ita. Ad-adda apim mintas kit dia. Oho, sigurado akong kumpurmimat titinumtumar day tananang. Na, kaslasan ka anaragsak para itibisprin mo idi high school kayaw. Ay nananang, ibagbagak lang tipod no. Ay, jak amukan kalisa. No nakitam laeng ni Gloria itay ay saus. Apay kumananang. Sigurado asikantaw ta grup-grup nga alalay no agkuyog kayaw. Anya! Naimbag abigat mo, George. Gloria? Wan, siyak day to'y. Ay, kwa, day. Oh, apay akas ta tilangam ang nakakita kanyak bakla. Gloria, nakal nagpaliwam. Nag-glow up ka matan. Ay, charing. Agyaman naklaunay bakla. Kastamot lang tinaibagan ni tatang. Uray ni nana sabet. Mano aglota nga titinumar mo. Ha? Sigurado asan lang aglota titinumar mo niya. Ay na kinapudno na sa anak anag tumar iti glota wino anyaman nga agas dita. Ha? Nangisit kan nakutungak laang ngamin idi takanayon ti trabaho mi ije bangkag. Oho, di mo ilibak, Gloria. Anya ti panagkunam kada kami. Ignorante. Ay nawaw, kunakman lumapang kay kayan ni bakla, Gloria, anak ka. Nagawid kami tataga. Kinapudno na napanak iti ayanda. Jak in pagarup akas sekit diti ibaga na kanyak tatang. Ha? Anya ti imbaga na king kaya? Nagtumtumarak kano iti agas iso ang nag-glow up ak. Ay na, nukas tamad laan. Bayaamon ida. Kit no kanayon da ka ngamin nga idadanas na kita. Adda kan ni Jabroad, ngam sikalat ti tapik da kin Lisa. Jak maawatan no apay akas jay da kanyak tatang. Awan mo ti amo ka nagbasulak tapno idadanas dak. Ay, pawalak ka. Mala, sa dabalay. Saan mo kasapulan ti gaya makas kadakwaga? Umapal da lang siguro. Di da maaklaw. At itao nga idadayas da, kat nag-glow up mutin ita. Kan adda pa yung nasingpit nga amo na ija abroad. Ay, no anyaman dagiti naragpat ko ita kat nagrigatak mo tatang. Iso asaan da ko man nga apalan. Jak impagarup adagiti pay tattao nga inbilang ko kaspudpud no agagayam ko ti mangidadanas kanya. Wen, imay nga ron ija balay di kalman. Ay, piman met a Gloria. Kat, anya ngay tinapan na imbaga. Nagkumusta laang, my friend. Ay, ungayam. Pudno ka di tinaibaga ni nanang kanyak.
Nag-glow up ka numatin ni Gloria. Ay, wen. Pudwa nag-glow up ni Gloria si ka. Siksin. Kat saan ang nangisit si ka. Aya, Ay, no, wow. Di mo iba kang umapal ka. saan na niya? Day tag-glow up na laang, ti apala. Oras yak mat, Itad niya kumaga pong umapala. Ayun gayam, awan ka diti inted na apasarabo para kan ka. Oray di na ko nigay kan. Ha? Sa anak na interesado, iti pasarabo nga iyawid na. Never. Oh, anya ter aramidem dito'y balay Gloria. Agpudno ka man kanyak, Lisa. Likliklikan na ka di. Ay nawaw, day talaan ka diti makagapon no apay nga imay ka dito'y balay. Ay, Jack ngamin maawatan no apay akasta kayo kanyak. Ay sus, nag-glow up ka lang. Kunamla no asino kamutin akasisingpetan no agsao ka. Ay, awan mo't amok adakos nga aramidak kada kayo Ay na Gloria, huston, agsubli ka kit din ija abroad. Kaslaawan mo tinagkakaduaan tayo, iti kasta atrato yo kanyak. Gayam, pasarabok para kada kayo ka ni George. Itad mong tulangan ti para kinkwana, Jack na itad idi na minsan nga aldaw, tanapudot ti ulo na. Ay, saan mi akasapulan dagita apasarabo? Saan kami mat ngagbibisingket? Ay, si kabagayang Gloria Basan. Aywan na, imayak man taada pasarabok. Ay, Lisa, paunagam mo't tabisita ba anak ka? Ay, nananang saanan. Awan mo't laang tinapatag nga umay na ibaga. Mom, Lisa, saanan anasaya ati kastang aramiden nyo kin ni Gloria, ha? Ay, nawaw. Basol mi pa'y itananang. Apay, dakas ka diti agpili iti gayam itapanawan. Agpudno ka man kanyak, Lisa. Umapal kayo kadikin ni Gloria, iso akas ta titrato yu kenkwana. Ay, sana? Mom, Lisa, nakaw. Saan anasaya ati kasta? Dakas ti panangidadanes iti padam atao. Ay, basta. Maasarak lang unay iti panagrup-rupa na, nanang. Dakkel tinagbaliwan ni Gloria ita. Kat masiguradaw nga iso ti may sa makagapaw. No apay akas taunay tigurayo kenkwana. Anya? Imbe sa maragsakan kayo kadagiti naragpat na. Saan mo taapalan nyo pa'y kitday? Yahoo! Parang Lisa! Woo! Parang! Awan ni Lisa dito'y balay, bakla. Ha? Anda na patag ka na panan na. Kasta ka di? Anya nga oras di panagawit na nana? Diyak pa'y ba siguradaw? Aga magtugaw ka. Tagsarita taan alapat, George. Ha? May papanitan niya? May papan kin ni Gloria. Ay, nanana, pasensya kayon. Ngam sa anak ngayon may ditoy. Tapno pagsaritaan tayo lang, ti may papan iti dayta, Gloria. Talaga ka di akas taon ay tigurayo kenkwana. Basta, mabwisit kami kinkwana. Adda ka di dakais, an aramidan na kada kayaw. Kwa? May salaeng ti kayat asawon dayta. Idadanes yun ni Gloria, ta umapal kayo kenkwana. Ha? Saan Oh, no saan gayam? Apay nga raw, nga idadanes yun ti gayam yaw. Tsaka man amo kinanang mo, Lisa. Nagadulang ipagpagana. Ang kasano nga no husto ni nanang bakla. Anya nga ruti kayat mo? Makigayim tamanan iti dayang Gloria. Anyan tulangin tila nga ta. Nagkukuyog tayo nga eh. Day tamat lang ti kunak bakla. Nag-glow up matin ni Gloria. Sigurado adatanto ti agrup-rupang alalay no agkukuyog tayo at alaw. Sa anak mo takas ta klase ti tao Gloria? Itay pa amang mangag ko ti saritaan yo. Lipati mo na anya tinangag mo ha. Ngamin, saan aparakin ka tayo dyan?
Pudno gayam ti atap ko alikliklikan dak. Awan ti kayat asawon tinangag mo. Saan asika ti Gloria adakdakamatin mi anya. Saan na bale? No di dak kayat agayam, saan kun nga ipilit ti bagik kada kayo? Ay nawaw, saan arumbang asangitam ti kasta klase ti gayem Gloria anak ko? Ket no lalabas ti panagidadanas daking ka. Ay, awan mo ti amok ang nagbasulak, tatang. Kas kanayon nga ibaga, umapal dalaingin ka, iso akastada. Mabalin mat atulungak idang agabrod no kayat da, tatang. Ay, di mo sayagin ti oras mo iti kakasta klase ti tattawa na ka. Makamiris dan daw. Enjoyem kid ti bakasyon mo dito Pilipinas. Tapanulang aldaw laangay, agsubli ka manin iti abroad. Ay, uwan nga ro, tatang. Do di ta kakayat akasarita, bay amida. Tinapatay, kit amom nga awan ti dakes nga aramidem kadakwada anak ko. Saan mo tin nga umay ijay balay day di Gloria, bakla? Iti ayan nyo nga eh. Ay nawaw, ura iten mi. Saan mo ting umay manang Lisa? Ang mga no nasaktanan iti inaramid na. Nga ta? Dakas dagiti na aramidan taken kwa na iti kalabas. Panagkunakit nasken abumawi taken kwa na. Nag-glow up tayo dyan, manang. Kaya't mo kanima ti agrupropa nga alalay, makukuyog tayo. Makamuditan ah. Makonsensya ak nga minun. Itakit di pa, makonsensya ka man. Sumurot ka kit di kanya. Tamapanta iti ayanda. Kamali dagiti na aramidan ta. Iso arumbang laeng adumawat ta iti pamakawan na. Nay, adda kayo mat, Lisa. George. Imay kami. Takayat mi ti dumawat iti pamakawan mo, Gloria. Gloria, pasensya kan kadagiti na isaw-sawang mikan ka. Talaga mo nga min nag-glow up kan. Baliktad mo tan. No, idikit sikat ti agrupropa nga alalay. No, kasta nga kukuyog tayo. Itakit, kasilada kami mo tan agrupropa nga alalay mo. Wen nga rod. Damag mikit na singpat ka no pay tibos mo ijay abroad. Wen, nasingpat dagiti boss ko dya abroad, iso asa anak una ma-stress iti trabaho. Ay na, sapay la kumaata mapakawan na kami, Gloria. Pudno siguro ti kanayon nga ibaga ni nanang. Nga umapal kami kan ka. Iso ang nagbalin kami adakas kan ka. Kinapudno na, idi pay lang anapakawan kayo. Nasakit tinakam ko iti panangidadanas yo kanyak. Ngam saan ko nga ugali ti mangimula iti sakit tinakam iti padak a tao. Ay na, thank you. Thank you. Ay, thank you, Lord. Hey, anak ko, pasligam na kita bisitan. Pagkapyam ida. Wen, tatang, umayan! Umunag kayo pa, ituloy tayo iji unag tegsasarita. Umay kayon. Ay, nawaw! Awan tinasaya at nga itdan ti panangidadanas iti pada tayo a tao. Kanayon tayo kung mga agbalin a nasayaat. Di tayo ipalubos nga apal ti agari iti biag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.